China chuan Hong Kong chu a op be theina turin dan thar National Security Law chu a chhop chuaka hripui leng po soilovin mipui te chuan he dan thar hi man ani lo na turin lungoi lo na an lan tir ngala khovela ram thil ti thei pahni US le China te chuan bol pe tur thar an nei le ta bokane National Security Law hi Hong Kong ani lovin Beijing lama dai duan ania China hian an National People's Congress an rama rorel na insanga draft resolution an thelu to a tunkar chung hian an pass be sei ni in chumin huwa chuan draft law ti chhuwa chau ani dona hemin a huam chin tur chu ti chian hani dona ne an duan dan tak tur hi hriat lani lo ma se an duan chin dan thrim thrima chuan Hong Kong chu China ram ni si mania in rel bol na hran le zalen ani na chu ati che thei don niin halanga he dan thar hian ado dal tur chu China tanga in lak hran tum na te China sarkar thu nei na le thil ti theina do dal te le lo hnual suat te tharum thoa firfiaka chet na lamba ka Hong Konga ramdang chak na le thil ti theina lo in rol ve te hania he dan hi an mang ani nga chuan khovelin a hriat thrin Hong Kong chu aom to don lo ni hialin an chanchin ngai ventu mithiam te chuan an soyane British in khovel mun thranga ram alaka ayin zar phar hun lai khan Hong Kong hi China kuta tangin opium war lai khan achu saka hetlher kar hi lung mun rual rem lo zet mai ane mase sum dona mun pui ni turin kumpinu chuan a cherta khovela khopui hulum le hausa ber te zinga mi hania kumsang khazakwa somriat palia khan China hruaitu Deng Xiaoping chuan British hne na hian Hong Kong hi lak kir hadila ani nop dan tura ruah manna an siam ngal boka Hong Kong chuan dan pui te naw ashrangin aneyanga in rel bol na le ro rel na po ashrang bokang mi pui zalen na hanianga capitalist ram ani don lain communist rama anbet don thunga China ne na ankal phung tur chu ram pakhat kalphung pahni nei hani don ani ti hi ne hetianga anin rem nuwa hian kumsang khazakwa somkwa pasaria British chuan China hne na Hong Kong hi ahlana denga phei chuan he khopui kalphung hi kumsom nga chung tal chu a chelowang tina soya chu tuna China sarkar Xi Jinping a kai hruai chuan a soi nging tame kane zalen taka anom hi Hong Kong ho sakna chan pakhat tania chu sum don na lama China chuan a chhor em boka tuna National Security Law an rot nuwa phei chuan Hong Kong hlutna chu thok le khata atla hniam ngal thut tane China sarkar hian Hong Kong hi an ram peng ani angin athu hnuaya da atum taviau mai boka National Security Law ma hian extradition bill chu man turin an sarkarin alo chhop chuak to a mase mi puin China sarkar in rol theina ania wangin handau dala anram chanchina lungoi lo na lian ber alo thleng to hani kha an sarkar hi China thlop tu sarkar ania wangin democracy lam on tu mi pui ten en chuan anin milme ulowane khalungoi lo na lantir na khan rei tak chung awa sipai le mi puin kara tharum thona te achuakin nunphung a khailak na sa hle a an buai chodan chu video masalama kantar lang to hani kha lungoi lo na an lantir na kalzela tun hi an thlengta a hetia sarkar laka mipui an helvak vak le China sarkar du lo na lantir na te chu thilti chi lo takani e tin China sarkar chuan National Security Law hi aduangta a an do dal tur kantar lantak te kha lungoi lo na an lantir laya an ngai mo zualte ani ti po achiang halmai ome National Security Law hi Hong Konga ven himna ti thatna tura ti ani thu China chuan soya ani na taka chuan anram in rel bol na le thu nei na ken ko konga thuk zokin China chu a in rol thei don ti na ania sarkar du lo lantir na kumsang ni som pakua a thlengang te kha thleng to lo se aduane hedan hnoya hi chuan China in sipai te chu khau zokin a che tir thei to dona khothlang le khochak ram in luan fin na communism le capitalism in cho polna chu ti chiatin aom to dona ne chu Hong Kong mi pui te hian an ngai ngam lova an khopui zalen na hum him konga tholok tak
Bar Association te chuan National Security Law hi a hlau om ti an tlanga pui le to a mi pui poin lungoi lo na an lan tir le to buaina na sajok chu Hong Kong chunga hian a in mung le mek kane China tan chuan Hong Kong hi mit mi mangdeu ania Khovel Communist Ramro pui ber ni lai meka arambung hausaber pol chu kapitali sangin anin rel bola an media te chuan China sarkar an beicham chia mipuin an duang ang soiturin zalen na an nei boka communist kalphung nen hain person hle heti mek la hian China president Xi Jinping la chu anrama communist din tu Mao Zedong a hnuwa hruai tu an nei chak ber le thu nei na an pek san ber hania a thu nei na chu Hong Kong a China du lo lan tir na hian a chou ni berin alanga mipui an nuar lai te po kha thinrim treuh chungin alo thlir ta ome an khosazia hi communist party thu nei na a chou ang tia ta nga in chu chou na chu me mi adu hle niin halangane anrama rorel khol legislature lam lain khatia mipui an norvut vuta anram kong zona lian berte an buat sailai khan dan keng ko turin security law lam hi an siam ngam lova siam poni se tunami ang bokhian daudalin aom le donane national security law hi nei turani lain mipui daudalna wangin an keng ko hlei theilova kumsang ni pathuma khan an lo ruang man ve to mi nuai nga bor velin an daudala wangin an pamtrula nikuma khan hemikai hnoide wa hian buaina achuak le tabok kania chu wangin Hong Kong sarkar ni lovin a huai jok China sarkar a chet mai angai ta a mase national security law hian dan lama Hong Kong in rel bolna chu a hnual suat dona anrama dan siam ni lovin China dan siam an hmang to don tina ani miawa wangin an tan chuan a him lova anin rel bolna zongjong po khoi chethei tur hania China la hian ripuilenga wanga Hong Kong lungoi lo na lantir na atop ta le nunphung apa ngaya akal chhochi atin he dan thar hi man atum ve chat boka he khopuya hian rikai chuan punlam an panzel boka wangin in khar khip na an kalpui lai ania Beijing lamin dan hi an pasani chuan lungoi lo na lian zo ke ro chu a hring chuak ngei dona mase thu soi thei tura zalen na abikin anram media ten an nei chu hei hian ati top ve nga lang ti chu a hlawam hle thunga China in akhua khir du ber pakhat ani boka wangin freedom of speech chu a zui tholowang ti soithia mahar hlea media akhua khir nei chuan anram economy in atuar ngal tura ngai hania achan chu thlit fim lo information hi anram economy hlotlin chan poimo tak pakhat tania khovela company lian rang te chuan Hong Kong a anin ben bel na hi an rau san chu alowang ti po soi thei ani hek lo bokane China hi asirukla a che chhuak ani phei chuan anrama michal langle thil ti theite sumdong poimo te chu anral tlan ngein harinom boka he khopui hian ngai a ole to don lobane National Security Law hi China chuan Hong Kong hne na hian mangro avatingot theidon lo thunga anin rel bolna danan man basic law a chuan China in adan siamte reng chu Hong Kong a hian man tlak ani kherlawang mangtur chuan annexer 3 a anda lu turani ti chuanga annexer 3 a hian foreign policy le dan soi sel kai lem lo turte chu alo om to thina chungzinga chuan anwada ve angai don tinania hemi tur hian Hong Kong Parliament chuan he dan hi appa sangai dona an chief executive Carrie Lam China sarkar chia hlo rinom tak chuan a thlop thule arang theyang bera pass antum tur thu asoyane he dan man le man lo hian Hong Kong in ngana basic law chu a hril thui viau don dina lang boka an mangani chuan basic law hi China chuan adu du in akwai her thei ti alantir dona one country true systems chu ti chiat ani don tinane Hong Kong hi mihring makta duai somsari pali chuang chen na hania British in a apply atang to in Chinese ho in ben belna hania mase antrong tlang lon pahni zinga Cantonese an mangthung China rampuma Mandarin chu anwar zo kane Chinese thakal zele anrama mi e tilovin Chinese anin tidu to manglo University of Hong Kong in Zirchian na hanei tum chuan anrama thalai za somkwa zet chuan Hong Kong mi le sa kania
China mi le sai ro chu kanilo tin anin chal to a kumsom chuang ngai dan an lak khoma China khuwa le tuyanga in ngai lo an tam lai berane heti chung hian China sarkar chuan akut chaktak main Hong Kong hi athunun hne viau thunga mipui te chuan an ram hruai tu tur an thlang thei to lova sarkar kalphunga thu nei na an nei to lo bokane China chuan ami le sa te chu Hong Kong hi a thut tir deuh mai to a politics lama in siam thatna hi atakin athleng thei to lo boka China sarkar soi chiat na thuziak tu te chu an bowa China lama mu anile nol zela nikuma extradition bill manan tumle kumina national security law an duan da na tang hian Hong Kong in athak thlele atlei puye mem an zalen na te chu adu du huna a met mit mai thei donin halangane kongle lama chuan Hong Konga chengte hi kumsang khazakwa somli pakwa communist in sarkar na anlak lai vela China tanga tlan chiate ania kumsang khazakwa somkwa pasaria British ena chuasan lai pokhan mi makta duai tel chu sumdon na zalen na le zirna wangte in anpem lut boka ral tlan ril ru chu anlat hla thei lo ni na langa China hi ando mai ba ka engpo thleng thei ani tian thria mi tamjok chuan ramdang passport anin chhop sa diama hetila hian thangthar ji ngai ro Hong Kong hi an ramanga an ngaya China rambung peng pakhat ni du lo pol po an tam ta hle boka an boina hi thuk zokin alakal zel donin halangane kumsan hi som pakwa nor an huai hota tang khan Hong Kong economy hi a chle boka a chola ni deuh ber to a ripui leng ina chhun zom bok nen kongle lama chuan China an mamolai ber antong ve mek thunga British in an chuasan lai khan anram economy chu China economy za a som ni borvel tia tania mase tunai ro chuan za a pathum borvel chau an hen to thungane anram mi chal langzinga China tana mirin nom arom pem lu tazel bok nen engtikai mo chuan China lam hi an on lowang ti po soi thei hani chuang lova kumsan hi som pakwa kumto pa khan avoi khatna tan anrama mihring chengza chuan kiam lam apana boruakin mungdana China laka mitam tak antlan chia nina langa communist le capitalist in kara om khopui ani hi van neina an ngai thina mase an chia alo nilek jok lo mo ti hi he khopuya cheng mitam tak ngai dan ani to ne hetila hian Hong Kong hi amal tran lova USA chuan athawang aron hau ngala China sarkarin Hong Kong beng niam tuma ma alani vai chuan nataka achan le tur thu an president Donald Trump chuan asoi chuak ngala China poin US hi aron che ani vai chuan angoi san mai big lo tur thu asoi ve chat bokane Shripuya tanga China si zowa Hong Kong lama hian an inep na bol chu an beng per le ta ani deuh berome USian Hong Kong hi mania in rail bol na nei ranangin arin luta chumiti chiat theina chu athlen tir don lo thu asoya China ro chuan kan ram chung thil hania US in rol na tura om lo tin asoi ve thungane hetiang zong han thlir hian Hong Kong hi ahma angkhan a om reng theyang em ti chu tuna zo na lian ber ani ta bokane